Onako kako to i dolikuje jednom velikom događaju, intoniranjem himne, otpočeo je program svečanog otvaranja najduže na svetu panoramske gondole na Zlatiboru. Za njenu izgradnju i današnje puštanje u rad zaslužna je opština Čajetina, iz čijeg budžeta je izdvojeno 13 miliona evra, na što je prisutne podsjetio predsednik opštine Milan Stamatović, uz zahvalnost onima koji su verovali i radili na realizaciji ovog projekta, ali i zahvalnost predsedniku Republike što je, kako kaže, shvatio da je ovo opšti interes. I ova današnja posjeta predsjednika Republike Aleksandra Vučića treba da bude shvaćena kao početak dijaloga između opozicije i vlasti. I nadam se da će ovo biti na opšti interes, u interesu države Srbije i Zlatibora i cele Srbije. I želim da se još jednom zahvalim svim ljudima koji su pomogli, koji su razumeli, našim Zlatiborcima, koji su podržali u teškim trenucima ovu investiciju, članovima veća, odbornicima, građanima, meštanima, investitorima koji su udružili zajedno sa nama sredstva i izgradili ovaj projekat i na ovome nećemo stati, nastavit ćemo i dalje. Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić rekao je da danas na Zlatiboru nije zbog razgovora političkih partija, već kako bi podržao ovaj važan projekat koji donosi dobro građanima i Srbiji. Od mene nećete da čujete da je gondola loša zato što je gradio neko drugi ili zato što je njenu izgradnju inicirao neko drugi. Bilo bi sramota da to radim, bilo bi sramota da to govorim. Ja sam ponosan na ovu gondolu, onoliko koliko budemo mogli da pomognemo, a pomoći ćemo i oko početne stanice i oko nekih drugih stvari, to ćemo da uradimo. I ne zanima me ni najmanje ko je na vlasti i ko je imao tu ideju i ko je na tome radio. Naprotiv, došao sam da čestitam onima koji su to uradili, jer su uradili veliku stvar ne samo za Zlatibor, već i za celu Srbiju. I nije to sve, jer će država nastaviti da pomaže i pruža podršku u daljem razvoju, dodaje predsednik. Nema nikakve sumnje da ćemo pomoći izgradnju, odnosno izgraditi obilaznicu oko Zlatibora, put za Ponikve, da vidimo kako i na koji način i posle izgradnje puta do Požege, autoputa do Požege, da idemo sa brzom saobraćajnicom ka Užicu, da idemo sa krakom prema Kotromanu i Višegradu i da vidimo kako i na koji način da Zlatibor približimo Beogradu i svim drugim urbanim centrima u našoj zemlji. Pored toga radit će se i na završetku sekundarnog gasovoda, ali i svega drugog što ljudima na Zlatiboru pruža bolje uslove za život i rad, istakao je predsednik Vučić. I u kasnijem obraćanju medijima, odgovarajući na pitanja novinara, predsednik je istakao da nikada nije bio protiv gondole. Naprotiv, možda su neki ljudi imali druge stvari da gledaju i žao mi je uvek zbog toga što iz različitih uglova to posmatraju. Kratak razgovor nam je bio potreban i to samo na te teme normalnosti i razvoja naše Srbije. Zato se obradujem kao kad vidim da u Novom Sadu imamo nešto više dece. Toliko se obradujem i kada čujem to je za Čajetinu, tako da sam vrlo srećan zbog svakog projekta. Ja sam došao i mislim da time normalni ljudi u Srbiji pokazuju razliku. I predsednik opštine Čajetina izrazio je nadu da će država imati više razumevanja, naročito po pitanjima decentralizacije i platnih razreda. Nadam se da ćemo u budućem vremenu zajedno sarađivati i da ćemo imati razumevanja. Mi kao male lokalne samouprave nismo uvek u poziciji da možemo da ostvarimo neke svoje ciljeve, svoje ideje, planove, kao što to mogu gradovi ili kao što to mogu gradske opštine koje su bliže republičkom budžetu. Svečanosti otvaranja gondole prisustvovao je Kristijano Bovije, potpredsednik kompanije Poma, od koje je nabavljena oprema, a koji se zahvalio na veoma uspešnoj saradnji predsedniku opštine Čajetina, simbolično uručio i pehar. Takođe, svečanom otvaranju prisustvovali su i predstavnici grada Užica i ostalih opština okruga, kao i brojni meštani. Očekivanja su da se investicija u gondolu vrati kroz 10 godina, kada se očekuje da Zlatibor postane najposećenija turistička destinacija u Srbiji i regionu sa 10 miliona noćenja godišnje i oko milion posetilaca.